naipaladaw iti disuti haway masasao ay nagrigat man ti biyag kunas nastre kakatrabaho kaunasan kalayaan construction ken kapinyaan ngem inanusak tirigat iti dulyang nagurnunga apanil puno mo to'y biyag kastamet ti pamilyak kalpasan ti adu atuok bakasyon ti napanunot agawi di jay Ilocos umiliw ken ni kaingungo ay kakabsat papagayam di da kumaang angitan no pasarabok na kisangket amin jak mapagustuan di punong nga ijay haway pidutan lati dulyar sadyay ayag sa lugag kano kaya't mo nga biyag ka tibiyag nga agpaysuta dayta bakasyon ko kas manok akinurkuran ka aruba kakabagyan kas kanayon na punsyonan kalapawa pagtayngan tadimat laag patinggan ti pabunar akayat dan tama itan amin na awan tapno awan pakababalawan no adda di mapagustuan subsub na ti di masilwan alawan yan kastalati biyag ano sana takas tagasat narigat ti di mamagusto taimot ka kung kunadam to ay kakabsat papagayam di na kumaang angitan no pasarabok na kisangket amin yak mapagustuan di puno nga ijay haway pidutan lati dulyar sadyay ayag sa lukag kano kaya't mo magbiag ka ay kakabsat papagayam di na kumaang angitan no pasarabok na kisangket amin yak mapagustuan di puno nga ijay haway pidutan lati dulyar sadyay ayag sa lukag kano kaya't mo ngagbyag ka sadyay ayag sa lukag kano kaya't mo ngagbyag ka